Di floor long kaselama dolong kitang terekajok rat kisung. Congress asongja pi kasang terang pilapen APHLC asongja sagor tisotum BJP kachpa ogdon. Pirthe kaboche don kisung hektek abang pu bideseng teron apan CM pen kirap kapajer. Kardom pinyada bertalong penili samijili hansepi non bertang ton pen Abirta. Ningkan ke baprang pen kaselampon di flow aroy lepen kai polang so aroy along kaselampon bom adolong kitang terega jog gari motor lepen radatum kacheleng kisung nang. Kedamtang ningkan sur hili runner ke pen sir ke baparman NLCPR scheme pen duar bagari constituency arlo di flow alang roy lepen kai polang so alang roy along ke don pon jipura kaselampon delong kitang terega jog haladak ke do aradatum beha bepar choklem chodam pen chenglok osomaratum school kidun anparta gari motor kacheleng akasak thetan binong lopusi ke ongdong chirok tok aradatum karbyang long life apherang ke phan nang pachini dun. The RCC bridge under Dolomara police station has sanctioned 5 during the time of MSC returning team. Out of 5 bridges, bridge number 21 and 27 has been standing incomplete. So the local people here urge the concerned authority to monitor the ongoing construction, whether the construction was going on or not. And they also appeal the concerned authority to visit the site, like as our Karbianglong CEM Tuliram has been visiting the ongoing construction in various schemes and departments. Likewise, the people of Longdili Tirang village and Kakozan and Bijuli, they are urging and requesting the KAC authority to kindly monitor the ongoing construction. So therefore, in order to getting exemption for all this situation, the people here around with me urge the concerned authority to complete this incomplete building and complete bridge very soon, as the summer has been started flooding every year, and the current the river which flows from the upper side of the hills has a very strong current there. Di flow ara along kedo adolong laki halada kedo arada tumapan isi kenang sotnai kacheleng atawarlo. Bonta bangso dolong kaselam ketang terekajok Bokaghat police station ang kangkedo inut au sositami langkili ahir kangtang ragajok aprandam nang juilo. Lason si lokachardi osomaratum school kedon kasik sakpen chenglok beha bepar choklem chodam sitami sai jokje chichak nang prongse arni padam bomlo puta halada kedo kisung ke phobek aradatum pherangkia thenglo nang chethanun. Jenga lomangke mesen monster yang bonglom lason contractor la pente la level dang bong peni ke chiton ti la son se thek dolong masi kam claim ple la son dolong la se pini alian mangkel ba so kam tang enai posta tang te det la dang so dolong pen ajona tu ko anlo kisung ke chitong nang kisung mane ni tum ke do an lo athema la bangke nili tum bangso roi la bangke lang roi pi lo nili tum area ke la bangsi nili tum pu ka kojan tu dolomora bijuli ke cheleng mina towar lo la bangso towar ke nili tum si bari khanang le lo le ponte la bangni tum ke cheleng sung pik la pente penangan kam katorado kisu ke celang pendang lok school somatum la puparai harai ke cikap tado la si sungpigan si labang so dolong jok si prabjin pen patang posonte ratatum akisung pen jokpo kutha pudai mane school somar pen chenglok toar kidam kewang siksak u anchuneng ta agosto cheklo ta nadak bagana subhain nut lang pon dalo Chilon lo, dat budi lagi buka acor sejipon lo, nasi an kisung la sotawar, nasi la sot, atalong patangi fansi nang cuma rat aputan, nang sendiri di lo. Dolomara pen arji sonong par Karbiang long life. Minister Barim Khorsing intike Japona Congress ang kora phelong kahelang jabjipu akemang pensi pini arni nilitum Congress chiodon pen BJP along jakong kapangtang don jiaphan chepa ok don lopusi KADMCC amai phi Barim kasang terangpi pherangkia thengno ning Japon Karbianglong district along Congress lapen APHLC abui kangrai tang Congress lapen APHLC abui do anta Bharatiya Janata Party asong along si pidong amir pachandam
ahok Dipu Joysing Doloi Auditorium Hall along East Karbi Anglong District BJP Amaipu Dhonsing Teron Kachari Ponamayalong Congress Lapen APHLC Asongatum BJP Kaching Bedun Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Ahin Pen Congress Asongjapi Kasang Terangpi APHLC Dihin Chunbang Sagor Tiso NSUI Amaipu Ang Jogrong Parpen Danglok Bang Paro Kithom Suse Kaprek Kaprek Asong Pen Ching Bedun Mayalong MP Horan Singh Be Lam Kijay Ponatengki Karbi Anglong District along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kiklem Kidam Lapen Kilang Chari Kapaching Barpon Theka Joksi Pini Arni Karbi Anglong Alongta Kidam Tangpen An Suse BJP Atum Ajakong Nang Ingtang Bomlopusi Lam Jaipon Yang Energetic Hobapati Dhonsing Teron Devolore Netitto Logote Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Netitto Apnarke কাম কৰিবলৈ সুযোগ দিয়ে পাইছে আপোনালোকে সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান বুলি কয় আৰু আশা কৰিছোঁ Nitum Karbi Anglong Arlo along Kaching Thursi Kinangji Karbi Anglong Arlo Monsam Kidosi Nitum Kinangji Chongthui Chabai Asongja Bangke Nitum Klem Klepusi CM Ronghang Mayalong Ningjepon আজি West Karbi Anglong নির্বন সমস্যা সমাধান করার স্বার্থ আমি টিম কার্বি আংলং দিনে রাতে আমি কাম কৰিছো যে কার্বি আংলঙত ওয়েস্ট কার্বি আংলং জিলা এই বছরের ভিতর থার্ড গ্রেড আর ফোর্থ গ্রেড বিধানসভা ইলেকশন আগে আগে আমি এডভার্টাইজমেন্ট দি ইন্টারভিউ কল করে চাকরি দিব কারণে আমি কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা আমি কাম কৰি আছো প্রায় 2000 অধিক চাকরি ওয়েস্ট কার্বি আংলং জিলা কারণে আমি দিব কারণে কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা আলাপ আলোচনা কৰি সেইটো চেংচন কৰিব কাৰণে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে Halapu BJP along Kidonmi KADMCC Mai Phibarim Kasang Terangpi Lam Kijaya Tengki Karbi Anglong District Congress Committee Amai Phukimi Khorsing Ingtiaphan Ningkache Theka Vedada Joksi Congress along Chi Odun Boblo Kija atum Congress alidar bukachi krong atum AICC punon PCC punon alang litum kija pon kichokche matelada Karbi Anglong aphan sitame angthim kelang nonai অসম সরকার কংগ্রেস আদিনা হুদ অসম সরকার লং কেদোদুন ইনুদ আমন্ত্রী ল আলাংলি কে প্লাং প্লে নাই কে থেক থে নাই আলাংলি প্রেস মিডিয়া ল আতা আর জাফাই হে লাবাংসো আमुनित আসনসন আফান আবাং খু আফান আসনসন লাদা কার্বি আংলং আলং তামে কার্বি আংলং কংগ্রেস আফান কাচারি জিপু আফান আলাংলি ফান প্রেসিডেন্ট কি পেক কে নীলতুম কাদু কাবেতা দোদুন দেখে লাপেন ক্লেম দেখে Diganta Teron Report Karbi Anglong Live Amreng BJP Bikram Be Ameka Chicharche Akiso Kelong Lok Aphi Anta BJP Atum Kiso Kelang Dampli Abang Kavedada Jok Ningduk Chipi Ponsi Bangso Kisong Pen Kapajok Jiaphan CM Tuliram Ronghang Pen HAD Minister Sumronghang Atumaphan Kachuning Ri Non Malom So Dihina Mophan Bertang Ton Panik Sinang Dihina Mobhe Puthar Betar Jupanthoik Lonang Dipo Municipal Board Angkang Ward Number Narkep Kapardo Rong Tharve Arong Amikar Bidyasing Teron Kedoke Thakathai Kabe Kiduk Kisung Theklong Se Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangpen Suri Inkoya Tangka Kerap Kapajer Kiduk Kiplang Sopialong Kijona Langka Siksa Kaputhak North Kashar Hills Autonomous Council PHE Asai Kam Kelang Chari EM Amendu Hojai Matha Parsik Ponse Pini Litar Suri Narkep Kejang Lang Angkro Atrakimi Ingpupon Haflong Arong Sopialong Realong Kidamtang Penangana Ningkanpen Langkatora Thedung Dolo Lasi Joyke Pen Langkelong Jiaphan Pini Adap Porphai Kri Isira Chitimalong PHE Asai Hemalong Langkero Atrak Kangpuamai Pado Bangso Hot EM Hojai Pen Kaningjia Tengke Haflong Rong Sopiaphan Puthot Humpli Langkero Atrak Nang Letupo
lapen lang aki sungpen kapa jogja phan haflong rong sopi area malom kedo kaprek alang roy along pen wan thunang popusi ningje pon बीच में 2 महीने के अंदर और 3 से 4 आ जाएगा और 4 टैंकर आ जाएगा। इसलिए आप लोगों को बहुत पानी का मतलब प्रॉब्लम है, क्राइसिस है जो सूखना टाइम में, क्योंकि आप लोग में देखो चाटिंगा नदी सूखना टाइम में सूख जाता हो नदी भी, और देखो रेगजल वाला भी सूख जाता पानी, बियोंग वाला भी इस पर जो सूखना टाइम में हम लोग गया था नदी में पानी नहीं रहता, इसलिए टैंकर का भी जरूरी है आप लोग में। PHE asai kamalong bang pharo hini runner kepra hini 4th grade chokomaratum chiklo jonkro hini pen bainong kelong le atuma phanta kibangji nini nitham ang bonglong po और सैलरी ज़्यादा नहीं लगेगा, ये बीच में हो जाएगा सैलरी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर से तो फाइल निकल गया, इसलिए हम सोचते हैं कि PHE में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या बहुत है, क्योंकि देखिए आने वाला 2022 में स्टाफ हम लोग का PHE स्टाफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा आपको 42 to 50 सब PHE स्टाफ मतलब रिटायर हो जाएगा। Haflong pen Suraj Burman Karbenglong live Pinia Abirta ke lepon sekang toniklo do methak mi kardom